Augustus agus a gaire le Catherine Rayner. Túndar an dúlag nuair a chláinistú ghlach. Turn the page when you hear the bell ring. Va Augustus an tígad bránach va gaire chailð. Smar sin híine héin amach cha fad sa búrinne agus galabhe Sgoil-àraich. An toiseach chrúbe isteach fo fresin. Lorach dúlach bheith glensach a chat a lorach gaire. An nuair sin réipe suas go barn an cruvan as áiste, lorach éine ciilearach agus a bícail agus chat a lorach gaire. Chéit Augustus an a nimmegáte. Chosich suas go múlach na bainis áiste, far an Sgoil sneachga glúsat, an Sgoil, it dhéanú pátranan san lár ráte. Ná bheith sias go grúnt nan cuanta na staine agus rinne splis agus splas cád í míltan de dhéis cvic a glensach. Galabheith tron asach a smó a rui agus a léim sa dhéanú fallas an de dhifar chumíon an solas na gréine. Chosich Augustus na badja agus na badja tron dhéineach glúsatach gus brick brack, splish, splash, splosh. Chosich Augustus di daus agus di léim at sa huich na bunne gniske fig an láte. Léime an láintin agus na buvin agus na bugaine, rie júnsi lán mór lia garam agus chunige. An sin fóráin an shnodha ag héin. Agus hic Augustus gon bí go gaire an sin uair san bí a bheit súndach. Chanéimige ach snáfcáidir ina héisc nó damsa ans na láintin nó cosach ans na beantain agus céad an tuil. Or bheit táileachas dí lorach fig an láte. Bheit Augustus chá táileachas gon de réine damsa agus súrtach. Agus léime fallaf les shnodha mór.